polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable. If we all just do our part, It's not too late. we can work together now. For a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow. Today. Are you done, Cuz? Just need also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai fa long na sauce fi wala Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's, full of flavor and heaps of heat. Fame away. Emma was sauce fa lolo, full company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Fautuanga. Pe a whai e wha umi o na a fia le whulu māsani. E fautuaina le wha anofo e sea i lo whale ina ne ia a fia nisi tangata o le ainga ai mai se tamaiti. Ia wha awa wina pele inuino fuala au, mo i lātou e iai ngase tu mau. Ia lava le mālolo ma whai le tali fofonga i temi uma. Ia whai ni au wha atinonga i wha fia fia ailo ma whau. E peo le whai tautusi, ma whai sau tatalo. Ia tele le tau mawhai fuala au aina suomalie, ma fuala au aina mata. Tā ofi le ulola te paa male inu ama malosi. A whai wa e tinga ina le whulu māsani, vave va ai se fo mai, po se fale mai la tane. Tā ofi le pepesi le whulu, let's do it for Samoa. O le suavai o se oa wha le natura e mana o mia so o se tangata soifua. O lea e te tau ai so o se tangata. O na a puti puti ma wha o ngā te tau ina ia maua pe i taimi uma. Ai mai sei vai taimi mo ngā la. E uti uti ai le suavai maua. E wha tau aina le tape o paipa pe a le wha o ngā aina. Wha le lei paipa o lo o liki ma sao mai ai se suavai. Wha o ngā apala popoa. E wha mama ai ipu ma tanga mea. Wha mole mole li poti le pulengo le suavai mo se paipa pa. Samoa, wha o ngā te tau ma wha sao le suavai. Leo na mo i tātou nei. Ai mo a tātou whanau i le lumanai. Mo e whatalo whātu Samoa, malpule anga whākipiko pō Samoa pia, māloro soifua malangi mama, ai alo mai o se whapopunga lene i tātou tala o tau tai. I tala tumua, o taualunga fo i lene i tau sanga whale awa onga a whelela malisi i muli vai. La vea seve tali awa, mo se atelenga le ripoti. A whanga solo pia whau unga malaunga tongi a onga le malo, ma onga e kālesia. O le asoa na nafi, na o si aile tauranga pa ia o le misa sāle a onga malisi muli vai, ma whaaua wai le so i la lantou launga tongi.
o le o muak le la faiak ai le kuua le aonga waka e ala ngakong alu e sue lau faia aonga e say thank you alu i o makua mom or dad say thank you alu i le pule aonga say thank you paunga aua le faingi la aunga ma le lakua miss thank you mo le ngai kausanga pauanga aua ke fia poko e laku o te tū nei si ui mau sau moana ma le pauanga lau leinga laku sir pafkai pauanga a whape o el konga miss malo au pito a o el fiki brother vinaka vakalevu ma le pauanga o le leinga ia e whaia e le kuua loko ala marisi o le winga o le ngei kaulanga pa ia ka kou ke ulima whakasi e whafkai le kua i langa kausinga le laumua o le sunga i le fisosani i a se te whano na saunia le te talo a mata mātou tatonu e le whaingofia le mātou sāwalinga le nei tausanga sa tele whawhitauri maala sa whiangai mat whanau mātua mai ngā whaiao. A olo olofa malo uang le lei, o whapenao na mātou whatau manuia le nei tai au le whamoe moe o le whanau. Le fōi ai pēr le vi inga ma le whawhitai lau fio, ono le whamoe moe sa whauao whaupō, le awa e whatau ina, ona olo olofa malo uang le lei. Ona so lea ma le saunoanga le sunga i le pule aonga, le fionga felela si osi. Le aso nei o le aso le tato lau ngatongi. O le aso e patino i alo mawhanau. Ia e maise na ngā luenga sa whita i tunga iai le ai ngā whaiaonga. O le ala, whasisilatu i le paia malmamalu o matua. O a inga, o ma o me mai o le lau mua marisi o whatasi mai le tai o nei. A mana o mia ia se kopi o le lipoti o le tatou aonga. Ia e maua le kopi pe a uma le tatou lau ngatongi. A o le taimile nei. Tu lau o tau paia mo tau mamaru. A e mabodi atu i le nganga whawhetai tele. Whawhetai i le o tau paia mo lo tau mamaru i la o tau langolango i le tatou aonga le tausanga atoa. Ngā luenga whai, sua ngā tupe o le tatou aonga, o le tapena ina o alo mawhanau, o le tongina o pili aonga, e mamoli te le atu le nganga whawhetai i lo tō paia mo lo tō mamaru. Ma lo le titi whai tama, ma lo le tautua aonga. Ana le se inoa la o tō tautua ma la o tō langolang. E le iu ma le manuia le tatou tausanga whale aonga e pei o le so. Mena lea, i alofa le tua, ko e pēr i re malosi, ai maise i le soifua whale ngā. Ne ia whaawau e pēr tiu te mga luenga. Ai maise i le tautuaina, ia o alo ma whanau, a wāso la tūru mana i manuia. O wainga masani ia i tausanga uma, e peifo i ona mōli mawina i le tai au ana leila. O na sāu noa leo le sunga le prestene, mato e whaai ua i le antua le wha moe moe o malisi. Ene taliaoa, mōli tautai. Iso tato tala, to lua alo o Samoa wa whaamanuia ina i le 5 pito i lunga o le tuunga te ngā wila lo na fastful maleono i le Lake Taupo i New Zealand. Katalina Tovia, mo sa telengo le reporti. O Tyrese Collins e se fulfitu tausanga le matua o ia leo le sui o Samoa na tauvane tuunga wila bilivae a Lake Taupo i New Zealand i le whaiunga le vaiaso ma ia mawaina ai le tūlanga lua. Pata sei ma te maita i a Erlen Moritalo, se furu iwa tau sanga le matua, sa ia mawaina le tūlanga wha i le atu unga ta maitai. Pālia le president o le Associate Tia Wila Samoa, le New Philip Moa, pa le taimi mua lea wa tau sinioa i la ua nei le tau vanga sa awai atu iai, lea wa whaamani e nai i le 5 pito i lunga. Malau nau ta inga tonu lea o lo iai lea tina ina o lea foita aleni, po le tālonga i te tono lea atu nuu, ia mawhai e ala mawhana o lo nofo mau i Samoa nei. Ona whai masui o Samoa i tālonga whabao malo na ilo le whamoe moi whanau o loo i atunu i whafo. Pari a ilo na nganga whaftai
Ia ila ua nei e to olua, ua whaamania ina ai maise le tau aveina o le ingoa Samoa i lea fo i tāleni. O lea tau wanga sa awa ia ti iai, sa tau sine o iai sui o New Zealand whapea masui mai atunu ese o lalangi. Talina tovia mo le tautai. Filifilia le laulawa fono a le whaamalu o whalaputoputonga tuma o ti mo le lua fe lua sfurma lima a nga i le lua fe lua sfurma le fitu. Katalina tovia mo le ripoti. O le vai aso nei na usui ai fontanga a le whaamalu mo whalaputotonga tuma o ti Samoa e be ona awa ia ti iai sui uma o le whalaputotonga mai pisinisi ma kampani tu mo o ti tono le atunu. Ma le sini au tu o lea fontanga o le filifilia leo se laulawa fono mo le whalaputotonga mo le isi no fo inga mai le lua o lua lima ngai le lua o lua fitu. Ma na toi filifilia ai le a fionga la vea pe se ta lua na foi ma perestene le ala i le pule Wayne Peitaia wa filifilia ma tau tupe au fune mala fai ono fuatai i le tofinga fai lau tusi. Pali ai fole anga whaftai lau lawa fono i sui uma whalaputotonga sa ma fai ona awa yatu e wha leo lo la te manatu mta upu sa tala noa ina i lea fonitanga ai mai se o le filifilinga le lau lawa fono awa le taita ia le whalaputotonga mo le isi lua tau sanga. Talina tovia mo le tautai. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all of your favorite flavors. Also serving you at Vaitele from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays. Mai mo mai o tala nei o Pasifika. Tala flava se faliunga le nei o tala mai Pasifika lo ripatia mai le tio fava malo New Zealand o mawhai o nawina atu lang malo sir company Uncle Johnny's. Tala te mua wa tala sanga ina ne li fusu se tō lua i te tono o fiti ni tu la fono e puia ma whaata awa i le saunga le mua tangata fusu i te tono o fiti. I le mariwai o se tasi o li fusu ia Ubaid Haide i le masina taluai. O Haide po Nathan Singh sa matapongia i le mai aia le la fusu anga marunki show le sa whai fiti le masina o ki topa ma ele imanuia ta mawhainga i se ta o tonga sa whaatino ina moia. Whalia le minsta o ta longa o fiti a Jesse Sauguru o lo whai se suenga i a afianga sa whianga i Mahaide na afua i o na maliu. Pe tai wa whalia se tasi o li fusu fiti o lo au mau i sini Australia i a le Pani Wilson. O le saunga le mua tangata fusu ma so se ta alonga lava e hao ona abe i aile wha mua. Ma o loo ia whasiringi a lea tūlanga pe o maa whau i aile wha la po taputonga fusu a fiti. Na ia ta ua o aso o ia fusu o le saunga le mua lava le mea e wha mua. E muli a mana ia ma whaata ua e whai a onga ma pule le tupe ai abe le wha mua le saunga le mua ma le ola o le tangata fusu. Ta ua Wilson. A wana whape e whaata ua le saunga le mu e whape nei le uma le ola le li fusu ya Haide. Nei e ta ua fo i o Haide sa tau whia le whale mai sini Australia i se awhianga i lona whai ai le lua tau sanga taluai. Ma o le mafuanga lea na le mawhai ai o na fusu Haide a o iai te tono Australia i lea taimi. O na sa ave le wha mua whai a o nga fusu i Australia i le saunga le mua le tau le lea. Pe ta i nei wato e taliu Haide fiti ma a matai loa na toi fusu. Mai tali tonu Wilson, o le awhianga na tau whia ai au se tāria i le lua tau sanga watua nai, le ana fuai o na toi a awhia ilana fusu anga taluai, le ua mafua ai o na maliu. Ma lo whamaunia mai fo i se ripoti mai le whale mai au se tāria, o le aso valu no vema lua o lua tolu, na tau whia ai Haide i le whale mai, ina ua tolu aso ti ngā ine lo na ulu, i le mai ai o ana tole ninga. Ta Will Wilson, e le o iaiso na manatu e whaaleanga sa tangata pe tu ua ia fo i se isi, pe tai e te tau ona abe le wha mua i le saunga le mu i so o se mea lava tātou te whaia ma tātou awa i ai.
Whalia le manato le minista o le vai fafa le atukuki a tingika e likana e whaatatau le talusanga na suiri tuanga ia vai toti tupa. E whaatatau le tula whono lo whaatulanga ina i lotu po e kalesia e whaatanga ina i te tono le atukuki. O le manato tupa e na o le whaalava lotu lo whaatanga ina le tula whono. Peita ai e te tau na toi teu le tula whono ina ia tali ai isi e kalesia. Taua fo ye tupa o lo i le tula whono o le atukuki wa vea nei mātunu kerisiano. Ma e te tau lava o no te tala le avanua i lotu ma e kalesia o lo o fia whaatu ina i te tono le atunu. Pei taina tali le minista e te tau na tanga i le tula whono lo i ia inga ma whainga whaavai mo e kalesia e uru whale atu i te tono le atunu. O na whaatu a teu ina i leo le tula whono mo e kalesia e fia whaatu ina i te tono le atunu. O le tula whono le ale atukuki ma le a whiwa se lau fitus fulima o lo o whaonga ina lava i teminei. Leana o le whaalava e kalesia o lo o talia ina ai. O le kalesia kerisiano o le atukuki, o le kalesia katoliko, o le kalesia sofitu, ma le kalesia le aupa ia waso e ngatai. Ma o lo ilalo foi o le tula whono, o le whaatangana, ma le marienga ma le minista, e mawhaia iau na toi whaatuina se isi e kalesia, e ese mai i e kalesia o lo o whaamawina i lalo le tula whono. Talai al Pasifika mo le nea fiafi, tō whaasoifua. O tala le soifuanga le kalesia katoliko mai lalangi mai achuli tuala le misio. Talo flava Samoa mali pulenga whakipipo Samoa pia o talo soifuanga le kalesia katoliko mai ima o le lalangi. I mua i tala, reporti mai le puleanga Bangalore i Intia wa fuina fale e apia tu ia tangata malanga o lo sa ini manuia. Oni whaailoilo i nganwenga na asa mai lai tele i nganwenga whatala lea le kalesia wao whapele tongi sao mai le puleanga Bangalore. Wala tau whaatomoa le tali lea o tangata whimalanga ai o lo sa ini lumanai ma o se ofisa e au maua tu ia mo se taimi popo tangata malanga. O lo whawina i taftafa o no whanga whaatali e le train ia whaawhaingofia mo tangata e tapa atu mo o mia se lato Soswani. O Bangalore o taulanga autu o Karnataka i Intia o lo nonofo ai lea nonoa i o e whemalanga ai. Nisi o whasalalangwa mai me Casino Le Times ta waifapea e lata i le awha whaitanga o tangata o mau i to tono le taulanga o tangata malanga. Ua mata wina lea soifuanga i le puleanga ma na e aise tofa e lato te whaatino se ngā luenga tāua mata tala ina i loa le no whang whapitoa mō tangata whaimalanga solo i lea whaitu. O lea sumo mō te sema na whapa ia ina ai e ake Bigpo, Leopoldo Kirelli, le maa mō le whawaino le ofisa. O le sui o tamatu sa mō Intia Manipel, lea lo tui le o ngā tono no whanga. O se sauninga sa tu whatasia ai sui o tamapa ia o le o staulanga tausi parisi ma tangata au lotu o keriso le tupu sa lato tongi maa uma i lea nganwenga amata. O whaapoptonga o e whemalanga i e whaatu saina i lato e whaapei o lea tua ma e tatawai o tali lea i lato ma whaataua o lato tamali anga. Whailoa le whaataia a Kepikpo Machado anga i le ofis o lainga paia le taitai o matanga luenga whaalauiloa whaataua mo le soifua tuptupua ai le kātina le whaolioli a Fabio Baggio ma le langlo sua lo mai le ganwenga o lo whamanatu mai le ploketi up sa noa tamatu psa
so se tangata e se tuitu i o tātou whaitotoa o se avanoa lea e whesila whaiai mai Yesu. O le na whaamatalaina i tangata le itali leia ma te ina tangata ese so o se matua na tā ua. O se apitanga wa whai matautinonga i tala inga le kalesia e tausi i tangata ua tau whatawa aina ma maisi usu manga maali ali. Whapei o nā o mai tusi e langiria ia lofa ma au ana atu i tātou ma so se tasi tuitu i lofa i totoa o Yesu lava lea e te lua whaafsa ngai. Inisi o tala mai Indonesia, tapunia lea onga le kalesia a o whaawau le pao le mangamu i le pitonu o le wotopi laki. Ua whaamalusia mai le tapunia o lea onga katoliko o lo i totono desa Kalatano o se itu lau whaanono mo tamaitai sa le misionari le au auna mo le anganga paia. Mo le au lotu fo'i o le itu singa na tu ina mai le astona i talwai mai le tamaitai sa pule o le aonga ia Sister Lidwin Maria e aloa ia i le wha'i loa whapea mai o se whai unga whanonoa mo sui awai o lo whai paanga i langolango sua i le aonga whaatasi ma le fia oe o lo oa o tauina i mamatua. O lo ola pele afi le mangwamu talu Novema la sotolu ma o lo whaalia pe ai tūlanga le saune mu e whaawa waini a onga. O se ati li whaanono i whaalawlawe na maliu mai ai se tamaitai sa ina ua taia mapa ui fo le tawalunga no whanga sa iai se ala te le na mai le mangamu ma afia ai le whale a onga o potua onga ma le no whanga mo tamaitai no whamau o vai ngai whaonga mo postula na matua i whaalea ngai na uma. I tala whaaiu, te tala whataua mai a Pope Francis mo i tātou i mo le masi no te sema o le malanga sa mo se whamoimoi. Upu sao noa la na whionga tama paia i tātou talosia le anga inga i le tātou iu peli whailunga ina. Ia whaamalusia ilo tātou whaatua tuanga so swani mo i tātou i nofa malamlama i a kiriso toitu ia wha onga tutonu ngā le moina i o tātou o langa. Ia mawhai on li ua o tātou o tangata i le malanga sao wha moe ngā mo kirisi ano oma. Pafunga ina mai el tamatou psa i le solua ina ia tātou nofa talusia le ni masina atoa le tu fatasia maana talusanga tausia mo te sema lea o le atato wa ia le tatala ina so tato fa moi i le malanga pa ia mo le yupeli lua o lua lima i le afispo a otalia le au lia o le Paul Christmasi. Toi fa amnatu le tele o malo ua olo palaina i tawa ma olo matua i mo mia i tangata se taulai i se moi fou. Fa moi ngasili a wa o le mea lofa lea tua i tangata kirisiano lo fatumuina ai o tātou o langa i le oli ia whai matau maunga i le soifuanga. O se vainga u whaatu saina o le whamoe i se manoa malosi e tātou te u mau iai le whamoe tatau o na tāufi mau e i tātou uma. Ia mawhai ai o na vea o tātou tangata ma mea lofa e taulai i ai le lumana i o tangata o loo si o mia i tātou. Tātou sosani e awa atu keriso le na ofo mai lona soifua. Ia whai o ia ma o tātou whaamoe wa ala ngā tatau ai la tātou patipatingo le ola. Whaopopo i sana tala whaatusa i tangata o whea ngai whaafitauli a ngā i tususinga le wangilia whaapei le waa na whetaia i mapea manalosi il moana. O ni tautofonga i le taimi o fōlanga. Ma o le nei o lo tau pea le lalangi na tawa ese mai atunu o e fia o le tiu te whaamalosi au lea mai le ekalesia o lona whaamoemoenga ia whaasoa atu i tu uma o lo tātou ke lope. Ta talo whaapitoa whailoe a ke Pipo Reno Fisijela tai mtanga luenga mo le whaatala lenga e iai se ai o ia whaasalaunga ia la tau sota inga mo le tupulang talawou ia mawaina e tangata uma le wheau tāua o le whaamoemoe i le mawhai ona se mafuanga ona o lo whaawai i lunga o lea lofa o lea tua. Maria pa iai le tau pou talo sia i mātou o sulfa i atu oi. Tala i so i whanga le Kalesia Katoliko, whaftai tele langna sua Jan Mouse Company Limited, whaamania le atua ia Samoa Male Puleanga, tō whaso i ho.
O se whai unga le nai tato tala o tautai, whaftai lo mai mo mai, whaftai long lang sua mea tato companies o le Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Jangmas Company Limited, male matanga wenga le MNRE. Manuia whasau saunga o le afi afi, tō wha soifua. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours. If we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vaitele factory for your orders. Ole manawa tsa elo na dua ile lalo langi. Fa mai o mali wai tamaiti lalo I fole lima tausanga le matutua. Manatua, puipuinga o whanau laiti mai rota, ma whaatino le tuma malau tele I totonu ai ngā mono soifua maloloina. Let's do it for our children. Samoa and to the Archdiocese of Samoa Pia, here is another edition of your Tautai News. Leading tonight's bulletin, 2 young Samoans triathletes finished in top 5 at the Lake Taupo Cycle Challenge last weekend. Catalina Tovia for more on this report. Radio New Zealand International reported that 17-year-old Tyrese Collins finished second in the men's division, completing the 55 kilometers race in a time of 1 hour and 33 minutes. 19-year-old Erlin Muritalo was fourth in the women's division, recording a time of 1 hour and 46 minutes. Pike Samoa Federation President Lenil Philip Moore said the duo made their debut on the New Zealand cycling scene and were impressive. He said the Federation wants to develop their own local bikers, so Samoa does not have to rely on overseas-based athletes to represent them. Neniu congratulated them and their families who worked hard to help them train and prepare for the Lake Taupo Cycle Challenge. The Federation is very proud of these young riders and excited about their promising future in the sport. The Federation is committed to developing cyclists here in Samoa
rather than relying on riders from overseas to represent Samoa. The 46-leg Taupo Cycle Challenge attracted thousands of participants from around New Zealand and the world. Talina Tovia for Tautai News. In other news, the Samoa Umbrella for Non-Governmental Organizations successfully elected its new leadership for the upcoming term. Catalina Tovia for more on this report. The Samoa Umbrella for Non-Governmental Organizations successfully hosted its annual general meeting with a strong turnout from its members. The event featured robust participation from civil society organizations, including a dedicated representative from Savaii. The meeting proceeded smoothly following a well-structured agenda that included comprehensive discussions on key issues affecting the organization. Attendees engaged in productive dialogue, ensuring all agenda items were thoroughly addressed. A key highlight of the meeting was the election of new leadership for the upcoming term. Sango members re-elected Lavea Pisita Luana Fo'i of Tulaele as the national president. Lale Pule Wayne Beitaya of Vaitelitai was elected as treasurer, while Ms. Funemala Fayono Fortai was elected as secretary for the Executive Council for the 2025-2027 term. Sango extends its sincere gratitude to all attendees for their active participation and continued commitment to the organization's mission. The successful AGM marks a significant milestone in their collective efforts to strengthen the civil society sector in Samoa. Salina Tovia for Tautai News. That is the end from your Tautai News. Thank you for watching. Thank you to our generous sponsors, Uncle Johnny's Ice Cream Factory, Changma's Company Limited, and MNRE. Have a blessed evening. Tofa Seifua. Juice for the animal-loving kid. Jungle juice. Orange, apple, mango, grapes, pineapple, guayabano. Jungle juice. Exclusively distributed by Chan Mao Company Limited. This is not the future that we imagine for our children. And generations to come. But this could be their reality and ours if we don't act now. Littering is ruining our lands and oceans. Literally. It's killing marine life and suffocating ecosystems. Polluting the water and soil that we depend on for our very existence. Who cares? I do. I care. We do. I do. Samoa cares. Climate adaptation, resilience and enhancement of Samoa. Effective waste management is achievable if we all just do our part. It's not too late. We can work together now for a healthier and cleaner Samoa. For a better tomorrow today. Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emawai. Emawai sauce falolo. Full company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's. Johnny Ferry. Level 3 na ko mo fay ko. Kaya na mo meron. You toss. Yeah, kau. You fay ko yo.
Hi, how can I help you? Don't let fear stop you from investing in your future gains. Open an account with UTOS. Aunga o le fuluma sani. Ia e malama masila fia aunga o le fuluma sani. O le fuluma sani o se wha mai a fia ia la ea o no vai rasi o le fulu e pipisi wha vai taimi. O aunga mafōringa wa ai e a fia ile maurunga le fiva, ma tutu le tale, tinga le ulu, tinga maso maso onga o pona ivi, nga ngase ma pepe le tino, tinga le wha i, ma tafe le isu. Petu so le lua vai aso pe sili atu e mawhaio na tale ele tangata wa fia. E vave le pipisi ino fuanga tumutumu e peio fale whaingan wenga a onga ma keti ma fale oloa. A whaiwa e tinga aina, vave va aise fo mai, pe vala au le ono o po le valu se lau ono fa o.
need their presence. Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a Ima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South. They're singing out loud. I wanna. Say